Konstantno u serijama vidimo kako se devojka ili dečko zaljubljuju u svog najboljeg prijatelja. Kako se priča nastavlja i njihova ljubav raste, a vi navijate da njihova priča uspe sve dok ne postanu par. Ali šta bude kada se i vi nađete u istoj takvoj situaciji? Sledi 7 faza zaljubljivanja u najboljeg prijatelja, odnosno prijateljicu. 1. Duboki razgovor. Postoji razlog zašto vam je neko najbolji prijatelj, a to je, možete im reći bilo šta. Ali sada, dok otkrivate svoju tajnu, svoje osjećanja i ranjivost, pitate se da li bi mogli biti više od najboljih prijatelja, jer vas na kraju krajeva niko ne poznaje bolje od njih. 2. Slučajni flert. Bez obzira da li vam budu rame za plakanje ili vas obraduju vašom najdražom poslasticom kada vam je loš dan, pitate se da li su samo fini prema vama. Zar nije linija između ljubaznosti i flerta tanka? Potom pokušavate da shvatite da li su to znaci da su možda zainteresovani u vas. 3. Podsjetnici. Vas dvoje se družite sve vreme, pa kada ljudi počnu da komentarišu na Facebooku ili Instagramu pitajući šta se dešava između vas, to može početi da vas nervira. Ali kada vidite nešto što će se vašem prijatelju svideti, poput filma ili knjige, počet ćete da razmišljate više o njemu i da se pitate a šta da ste i više od prijatelja. Možda vas komentari ljudi više neće toliko nervirati. 4. Ljubomora. Da li lako postajete ljubomorni kada najbolja prijateljica ode uveče na sastanak ili upozna nekoga u kafiću i ne možete prestati da se osjećate posesivno? Može vam biti teško da budete srećni kada je vidite sa drugim ljudima. 5. Istina. Konačno ste priznali sebi kako se osjećate, pa nema načina da poreknete vaše osjećanja oko najboljeg prijatelja. Kako da objasnite neprospavane noći u kojima su vam bili na pameti ili zašto osjećate potrebu da odbacite sve prethodne planove da biste bili sa njima. 6. Priznanje. Čestitam, vas dvoje ste konačno shvatili da se sviđate jedno drugom više od prijatelja. Sada se pitate oboje da li će ovo ugroziti vaše prijateljstvo koje ste godinama gradili, a čudno je jer ne znate kuda ići dalje. 7. Šta ako? Ovo je posljednja faza u kojoj najbolji prijatelji donose konačnu odluku zajedno. Zavisno od okolnosti, poput trenutka, životnih ciljeva, neki se slože da je bolje da ostanu prijatelji i da je to u redu. Upoznali ste ih sa razlogom, pa će odnos koji ste izgradili zauvek biti dragocen. Drugi se upuste u rizik i konačno izađu na sastanak, a to možete biti i vi. Šta god da vi odlučite, znajte da najbolje prijatelje nije lako naći. Vrednujte sve uspomene koje delite i budite uvek iskreni oko svojih osjećanja. Nadam se da i vaš najbolji prijatelj ili prijateljica vas voli. Srećno! Ako vam se sviđa ovaj video, podržite naš rad i zapratite kanal. Hvala na gledanju!